Ai umva washuruwe oru nyibutsa amagambo mu bihe by'imanza n'amagambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi n'umukunzi Yesu n'umukunzi ai umva washuruwe uhoru nyibutsa yamaga haleluya Yesu mu bihe by'imanza n'amagambo y'ibinyoma n'umukunzi Yesu n'umukunzi n'umukunzi Yesu n'umukunzi ai
wonyine uticuzwa nukumenya umwana w'Imana by'ukuri ndetse no kumenywa nawe. Reka dukoma amashyi menshi cyane dushimira Bishop. Imana imugirire neza cyane. Mwakomye amashyi tukamenya ko mudushigikiye muri concert. Kugira ngo tuze kwihuta ndaza gufatikanya na mugenzi wanjye Vincent avuge amagambo nkanga ajyanye na concert, hanyuma turirimba indirimbo zibiri, ibindi turazakomeza tubibagezeho. Haleluya. Duimana icyubahiro, Yesu ashimwe. Haleluya. Tuzamura amaboko kandi haleluya. Ya Bishop agize neza, yabisobanuye. Imana yaducishiye mu iyerekwa dukora igitaramo ngaruka mwaka twise ngo ni worship legacy, cyangwa se gusiga umurage wo kuramya Imana. Amen. Twabitangiye guhera 2018 na 2019, ariko twari tumaze imyaka 2 tutabikora kubera covid. Twese turabizi kuko ibitaramo bitabaga. Uyu mwaka rero twongeye twagarutse, tufite igitaramo tariki 10 z'ukwa karindwi, tuzagikora CLA Nyarutarama, tuzatangira saa 10. Ariko icyo gitaramo cyacu nanone tuba turi gufata amashusho y'indirimbo zacu. Amen. Indirimbo zose mwakunze ubwo n'abantu badukurikira online, naho ngaho ni muri icyo gikorwa tujya dukora. Tugira budget itari nini cyane, dusanzwe tujya dukora budget biri kujwa hagati ya miliyoni 7 na miliyoni 8. Na amafaranga make umuntu umwe ashobora guhaguruka akavuga ngo worship legacy butaha njyewe nzayishura yose. Amen. Ariko mu buryo buri muntu wese yifite ashobora kudushigikira. Amen. Haleluya. Zagabanutse. Haleluya. Amafaranga dukwiriye kuyatanga kuko birakwiriye umurimo w'Imana. Dufite amatike rero ari nko mu buryo bubiri. Tike za mbere twazitenga na amatike sponsor. Dufite tike y'ibihumbi 100, dufite tike y'ibihumbi 50, tike y'ibihumbi 30. Umuntu ashobora kugira ahantu yumva yafitinga uvuze ngo reka cishe umusanzu wanjye muri tike y'ibihumbi 100, uko Imana igufasha abari gukora. Niumva wabicishe muri 50 na amahoro. Tike z'uburyo bwa kabiri ni ibisanzwe, ni tike twita ko zisanzwe ni ibihumbi 5. Imyanya isanzwe na tike ibihumbi 10 zo twita VIP, no kuri VVIP ibihumbi 20. Mu by'ukuri amafaranga ntago ari kugira ngo tubishyuze kugira ngo muze kwifatikanya natwe, ariko nanone ni uburyo bwawe bwo kugira ngo ushigikire uyu muhamagaro uri muri bene data bari hano. Rero turizera kuko iyo tariki tuzabana turi benshi, kandi uburyo muzitaba muri benshi bizaduha kumenya kuko ubutaha none tuzayishira muri stade cyangwa muri Kigali Arena. Imana ibamukisha, murakoze cyane. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah.
Uta. mbega urukundo twagiriwe n'Imana yaduhaye umwana wayo yikunda 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 nikica dutandukanya n'ubwo rukundo rw'Imana nikica dutandukanya n'ubwo rukundo rw'Imana ikiwe Nikica dutandukanye oyeye n'urwo rukundo rw'Imana. niki Nikica dutandukanye n'urwo rukundo rw'Imana. niki oh Nikica dutandukanye n'urwo rukundo rw'Imana. nikiwe Nikica dutandukanye n'urwo rukundo rw'Imana. N'urugo bimeze bityo tuvuga iki? Umimana Imana yatanze Yesu ubwacu. N'urugo bimeze bityo tuvuga iki? Imana Imana yatanze Yesu ubwacu. umubisha 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 watugiriye. umubisha Umubisha watuyagare umubisha 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 waturize umubisha umubisha haleluya none
Yaba kwiheba kwiganyira kwiheba kwiganyira mbese byaba ari ukwiheba kwiganyira nawe uvuga ko yabirangije ku musaraba yarabirangije bya bindi byakugoraga yarabirangije byakubuzaga amahoro yarabirangije ntabwoba bibikiriho byararangiye ntacyo tuzaba byararangiye yarabirangije yarabirangije twayoboye amateraniro turi babiri ariko Yesu bwazaza mu bwiza bwe bwose azima ingoma uwo mwami wanje dore urukundo rwatumye amfira ibyaha byanje bihamba mu mva nuko arasuka ngwamuze nase asifiwe sana. Saa 11:12 hazaba umunsi tuzumva w'impanda harabagira n'ijuru ryose Yesu kazaza mu bwiza bwe bwose habaye umunsi satani aratsindwa ntiyaheza Yesu mugirira nuko arasuka urupfa rutsinze habaye umunsi satani aratsindwa ntiyaheza Yesu mugituro we nuko arasuka urupfa rutsinze habaye umunsi babamba umukiza igorogota bafunga tugwa n'abantu
watumye apfira dushake turirimbe gutyo twicare. Habaye umunsi babamba umukiza igorogota aherwa hazaba umunsi tuzuma w'Imana arababwira Yesu gazaza ubwiza bwe bwose azimigo umwami wanjye. Hari ikindi gitaramo tuzatarama, tuzataramana n'abera bose banesheshuye umubiri, tuzahora turirimba imbere y'abantebe. Mbega we, mbega we, mbega we, tuzataramana n'abera bose banesheshuye umubiri, tuzahora turirimba imbere y'abantebe. Mbega we, Hosana, 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 nasimbuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hosana, 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 nasimbuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hosana, 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 nasimbuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Hosana, 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 nasimbuje muri rya zina ry'umwana w'intama. Utarigeze utarigeze
tuzamurire Kristo. Ndashaka kumva niba mwazanye impundu tituzitahanye. Ndanezerewe. Mureke dukomere Imana amashyi. Komera Imana amashyi menshi. Sha zamura kuratinda data. Mureke duhimbaza Imana nanone. Dutahe. Zamuka rimwe, zamuka rimwe. Iyo nzana mufati iyo nyine nuko. Harakaririmbo niba muka ariko murakaza. Ndamubonye umve. Iyo uri mubi baza abantu niba kuvugisha nano muntu bayagucira karurutega ariko Imana ihagukuye bati nabwo twaragusengeye cyane. Ikigeragezo sikarande kandi sinumurage kubaho nabi sikarande kandi sinumurage ubwo bukene sikarande kandi sinumurage izo ndwara sikarande kandi sinumurage umugabane wagabanye gw'ibyago bikokame urya Imana ikizuruka ayo warize wayahozwa hari